Good morning. Labrīt! I always like to start with a gift. Man vienmēr patīk sākt ar dāvanu. And so I have two gifts up here to give. Un man šeit ir divas dāvanas, ko uzdāvināt. And of course the hard part is deciding who to give them to. Un, protams, tā sarežģītākā daļa ir izvēlēties, kuram tās iedot. So firstly, if you heard me speak yesterday or if you were up in the English Sabbath school, you're not allowed to answer. Tātad pirmkārt, ja jūs man dzirdējāt runājam jau vakar, vai jūs bijāt Angļu sabatskolā, jūs nevarat atbildēt. I'm sorry, you have second chance. Atvainojos, jums būs otrā iespēja. Who can tell me where my accent is from? Kurš var pateikt, no kurienes ir mans akcents? All right, I heard Australia. Who said it first? Kurš teica pirmais? I think she said it All right, first. come and grab a gift. Yes. And that was the appropriate response. Jā, tā bija pareiza atbilde, Austrālija. Okay, the next one maybe is easier. Though that was easy. Look how quickly. Jā, tas bija vienkārši, bet nākamais varbūt būs vēl vienkāršāks. Has anyone had a birthday today, Kādam yesterday, ir bijusi tomorrow? dzimšanas diena šodien, vakar, rītdien? Okay. Jā, šeit ir. Isn't it fun when we celebrate these things together? Vai nav jauki, ka mēs visi kopā svinam šo? I wish I had gifts for all of you. Es gribētu, ka man būtu visiem jums dāvanas, But maybe next time I'll make sure I have a bigger suitcase. bet nākamreiz varbūt es pārliecināšos, ka man būs lielāks čemodāns. So today's message is called Better Together. Šodienas vēsti sauc labāk kopā. And there are some things which are just better together. Un ir dažas lietas, kas ir vienkārši labāk kopā. For example, going on holidays. Piemēram, doties atvaļinājumā. There is something wonderful about traveling with someone, Tas ir kaut kas brīnišķīgs, ka mēs varam ceļot kopā ar kādu, seeing the sights and being able to turn to them and go, oh, ka mēs redzam kādas skaistas vietas un tad varam pagriezties uz mūsu draugiem un teikt, oh! just having adventures when you're traveling, it's so much more fun together. Vienkārši, kad jums ir piedzīvojumi ceļojumos, tas ir tik daudz labāk kopā. Playing games and having fun is better together. Spēlēt spēles un jautrība ir labāk kopā. I don't know if this seesaw is still a toy in ride in playgrounds. Es nezinu, vai šīs te šūpoles vēl aizvien ir bērnu. Is it still? Do you find it? Jūs vēl aizvien tādas tur varat atrast? Because when I grew up, this was the big thing in the playground. Jo tad, kad es uzaugu, tad šī bija tā lielā lieta bērnu laukmiņos. And if you were on your own, it wasn't much fun. Un ja tu biji viens, tad baigi jautri nebija. And a swing, when someone could push you, it's so much fun. Un arī šūpoles, ka kāds var jūs vēl iestumt, tas ir tik jautri. And trying to play a board game on your own is not much fun. Un mēģināt spēlēt galda spēli, ka tu esi viens, nav īsti jautri. Unless you want to win, of course. Izņemot, ja tu gribi uzvarēt, protams. But games are fun when we're together. Bet spēles ir jautras, kad esam kopā. And this is always better together. Un šīs ir vienmēr labāk kopā. Food and sitting around the table. Un ēšana, ka mēs sēžam apkārt galdam. There are moments where I'm happy to eat quietly alone, Ir brīži, kad esmu priecīga ēst viena, but I will choose this every time. bet es izvēlētos šo vienmēr. And as much as eating together is fun, some food combinations are better. Un tieši tāpat kā ēst kopā ir jautrāk, tāpat arī dažas ēdienu kombinācijas ir vienkārši labāk. Depending which part of the world you are from, Atkarībā no kuras pasaules daļas jūs esat, let's make this interactive. darīsim šo interaktīvu. Who loves peanut butter and jelly? Kurš mīl zemstrieku sviestu ar ievārījumu? And where does this come from? No kurienes tas nāk? USA. Okay, this one is a bit trickier. Are you ready? Šis ir nedaudz tā
Interesanti, esat gatavi? Vegemite and cheese. Yeah, there's no word. Jā, Vegemite un siers. I heard, yes, Es Australia. dzirdēju no Very, Austrālijas. very Australian. Ļoti austrāliecisks. All right. Macaroni and cheese. Makaroni ar sieru. Yeah, yum, delicious. Itālija. Ļoti. Fish and chips. Fish and chips. Zivis ar kartupeļiem frī. Where does this come from? No kurienes tas nāk? UK, England, Anglijā, yes. Lielbritānijā. All right. What about new baby potatoes and mushroom sauce? Kā ar maziem jaunajiem kartupeļiem un gailiņu mērci? Yes, I just learned this one. This sounds delicious. Jā, es to iemācījos, tas izklausās garšīgi. Some food just is better together. Kāda ēdiena ir vienkārši labāk kopā. When my brother was younger, he decided to make himself a tuna and marmalade jam sandwich. Kad mans My brother. Kad mans brālis bija jaunāks, viņš taisīja tunča un ievārījuma sviestmaizes kopā. That doesn't go. Tas It doesn't work. nesaiet. So it's good when we put good things together. Tā kā ir labi, ka mēs labas lietas saliekam kopā. And we were built for relationship. Un mēs esam uzbūvēti attiecībām. In Genesis chapter 2, God says it's not good for man and woman to be alone. 1. Mūzes 2. nodaļā Dievs saka, ka nav labi cilvēkam būt vienam. We are built for relationships. Mēs esam uzbūvēti attiecībām. A number of years ago, Vairākus gadus atpakaļ I was doing as part of my studies, es kā daļu no manām studijām we were invited to create a collage, this picture of things that we'd cut out from magazines. mūs aicināja izveidot tādu kolāžu un lietas, ko mēs izgriežam no žurnāliem. And they asked us to put together a picture that describes what we think ministry, mission looks like. Un mums aicināja izveidot tādu kolāžu ar to, kā mēs domājam, kā izskatās kalpošana. This is my collage. Šī ir mana kolāža. You'll notice that I have some words that I found in magazines, Jūs ievērosiet, ka tur ir kādi vārdi, ko es atradu šajos žurnālos. like integrity and choosing love and facing challenges and frontline. Tā kā, piemēram, integrity. Godīgums, varbūt patiesums, un izvēlēties mīlestību, sastopoties ar izaicinājumiem. I had pictures of families and older people because I could see that mission was to everybody. Man bija bildes ar ģimenēm un vecākiem cilvēkiem, un jaunākiem, jo es zināju, ka misija ir priekš visiem. And because I value learning, I put a big bookshelf with lots of books. Un tāpēc, ka es mīlu mācīšanos, es ieliku tur arī tādu grāmatu plauktu ar daudz grāmatām. I had a quilt because I felt like sometimes there's all these pieces that have to come together. Es izvēlējos arī A quilt, like a blanket. kaut kādu tādu saustu segu, jo man likās, ka vienkārši labāk ir, ka viss ir sausts kopā. I have the words keep calm at the top. This is Un important. augšā man bija vārdi paliec rāms. Tas bija augšpusē, jo es saprotu, ka tas ir svarīgi. But in the top corner, I want you to look very closely. Bet augšējā stūrī es gribu, lai jūs ieskatāties. I have these two women who are laughing and they seem to be having a good time. Man tur bija divas sievietes, kas vienkārši smējās un izskatījās, ka viņām iet jautri. And I found this other text which says, be excited, be very excited. Un es atradu vēl vienu tekstu, kur bija rakstīts, esi aizrauts, ļoti aizrauts. And this for me was a real picture of doing mission, of being someone who is in ministry, Un šī bilde man atgādināja kādu, kas ir kalpošanā, kas dara misiju. that I didn't want to do it alone Viņi negrib to darīt vieni, because we are better together. jo mēs esam labāki kopā. So what we're going to do now, Tas, ko mēs tagad darīsim, we're going to read through the Gospel of Luke.
Mēs lasīsim cauri Lūkas evaņģēlijam. We're going to read from chapter 10, Mēs lasīsim no 10. nodaļas, and we're going to read verses 1 to 11. no 1. līdz 11. pantam. And as we go along, I'm going to make 7 stops. Un kad mēs virzīsimies uz priekšu, es 7 reizes apstāšos. They're not long stops, Negarus tādas apstāšanās, but I want to highlight 7 things in this passage. bet es gribu izcelt 7 tēmas šajā raksturvietā. Are you ready? Gatavi? Good, let's go. Labi, tad ejam. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. Pēc tam kungs nozīmēja vēl citus 72 un sūtīja tos pa 2 sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņiem bija jāiet. Jesus knows that we are better together. Jēzus zina, ka mēs esam labāki kopā. Of course, he sends them out, how? 2 by. Kā viņš viņus izsūta? 2 pa 2. But I want you to notice something very important here. Bet es gribu, lai jūs ievērojat kaut ko ļoti svarīgu šeit. Sometimes we think he only sent the important 12 disciples out. Mums citreiz šķiet, ka viņš izsūtīja tikai tos svarīgos 12 mācekļus. But do you notice how many he sent out? Bet jūs ievērojat, cik viņš šeit izsūtīja? Now, to be honest, depending on which version you read in English, some say 70 and some say 72. Nu, starp citu, atkarībā no kura tulkojuma jūs lasat angliski un latviski, citi saka 70 un citi 72. But what I want to highlight in this opening verse Bet tas, ko es gribu izcelt šajā atklājuma ievadu pantā, is that mission is not done by the chosen few. ka misija nenotiek tikai caur izraudzītajiem 12. It's not done just by the inner circle. To nedara tikai tas iekšējais loks. The goal should always be to enable more people to do mission. Mērķim vienmēr vajag būt, lai pilnvarotu vairāk cilvēku We darīt want misiju. more people to be involved, Mēs gribam, lai vairāk cilvēku ir iesaistīti, to serve. lai kalpotu. What I want to highlight, though, is that right here at the beginning of this passage, Un ko es gribu izcelt ir, ka tieši šeit, šīs raksturvietas sākumā, the principle is outlined better together. princips ir izcelts labāk kopā. And if we were to look at a wise man from the Bible, Un ja mēs skatītos uz gudro vīru Bībelē, in Ecclesiastes chapter 4, Salamana mācītāja grāmatas 4. nodaļā, verse 9, 9. pantā, it says, 2 are better than 1 because they have a good reward for their toil. labāk 2 nekā 1, tāpēc, ka tiem tiek laba alga par viņu pūlēm. And verse 10 says, for if they fall, one will lift up the other, Und but they- woe to the one who is alone and falls and does not have another to Un help. 10. pants saka, ja pakritīs viens, otrs to piecels. Bet vai tam, kurš pakrīt viens pats un nav otra, kas viņu pieceļ? Now, here's the challenge. Šeit ir izaicinājums. For those of us who are leaders, Tiem no mums, kas esam vadītāji, and maybe you're thinking, I'm not a leader, un jūs varbūt domājat, es neesmu vadītājs, but actually, every one of you here has a leader because you have influence. bet starp citu katrs no jums esat vadītājs, jo jums ir ietekme. What are you doing to help others lead? Ko jūs darat, lai palīdzētu citiem vadīt? How are you helping others serve together? Kā jūs palīdzat citiem kalpot kopā? How are you modeling working well with others? Kā jūs tā rādat priekšzīmi, kā sadarboties labāk kopā? Because if we are not doing it ourselves, if we are not modeling what it's like to be better together, Jo, ja mēs to paši nedaram, ja mēs nemodelējam šos vārdus labāk kopā, we won't be able to help others do it. mēs nevarēsim palīdzēt citiem to izdarīt. There is an author whose name is Peter Scazzero, Ir tāds autors, kura vārds ir Pīters Skezero, and he often says, you can't give what you don't have. un viņš bieži saka, ka tu nevari dot to, kas tev nav. And I add to that and say, we can't lead others where we are not willing to go ourselves. Un es pievienoju tam sakot, mēs nevaram vadīt citus tur, kur mēs paši negribam doties.
Now, those disciples, the 12 and the 70 or 72 that went out, Un šie mācekļi, gan 12, gan 72, kas tika izsūtīti, where were they before they went out? kur viņi bija pirms tam, pirms devās? Near Jesus. With Jesus. Yes, they were with Jesus. Jā, viņi bija ar Jēzu. So maybe before you go out, Tad varbūt pirms jūs ejat, make sure you've been with Jesus. pārliecinies, ka jūs esat ar Jēzu. All right, let's keep reading chapter 10, Labi, verse 2. turpināsim lasīt 10. nodaļu 2. pantu. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā. When I reflect on this verse, what I understand, Kad es pārdomāju šo pantu, tas, ko es saprotu, there is mission everywhere. misija ir visur. There is no place where God's mission isn't present. Nav neviena vieta, kur Dieva misija nebūtu klātesoša. There are so many people who are searching. Ir tik daudz cilvēku, kas meklē. And do you know where a lot of the searching happens? Sorry? Do you know where a lot of the searching happens? Un jūs zināt, kur daudz tā meklēšana notiek? Where do you think? Kā jums šķiet? Google. Google. Of course. Protams. Now, every year, Google gives a glimpse into what people are quietly asking when no one is watching. Un katru gadu Google izdod tādu apskatu, kas ir tas, ko cilvēki klusībā jautā, kad neviens neskatās. And you can ask Google to give you the lists of what people are searching for. Un jūs varat paprasīt Google, lai viņi pasaka, ko tad cilvēki meklē. And so I asked Google to tell me in 2025 what were the top questions about religion, about God. Un tā es arī paprasīju Google, kas bija 2025. gada galvenie top jautājumi, ko cilvēki prasīja par Dievu. And these were the top Un questions. šie bija tie top jautājumi. Is there a God? Vai ir Dievs? Why does God allow suffering? Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas? Is the Bible reliable? Vai Bībele ir uzticama? Is Jesus really God? Vai Jēzus tiešām ir Dievs? Can I know God personally? Vai es varu zināt Dievu personīgi? Is Christianity too narrow? Vai kristietība ir pārāk šaura? People are still asking questions. Cilvēki vēl aizvien uzdod jautājumus. In 2026, 26. gadā there is a harvest. ir pļauja. People continue to seek. Cilvēki turpina meklēt, People continue to ask. cilvēki turpina jautāt, People are curious. cilvēki ir zinkārīgi. The harvest is plentiful, but the workers are few. Pļaujamā ir daudz, bet pļāvēju ir maz. And that's why Jesus says we need to ask for more workers. Un tāpēc Jēzus teica, mums ir jālūdz pēc vairāk darbiniekiem. And so here we are again with a challenge for ourselves. Un šeit mēs atkal esam šajā izaicinājumā priekš mums pašiem. How do we empower people to go out 2 by 2? Kā mēs pilnvarojam cilvēkus iet ārā 2 pa 2? Because I look in this room, Un, jo es skatos šo istabu, I see a lot of 2 by 2s. es redzu daudzas pa 2. Let's keep reading. Turpināsim lasīt. Verses 3 to 4. 3. un 4. pants. Go, I am sending you out like lambs among the wolves. Ejiet, redzi, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. Nenesājiet līdzi nedz maku, nedz somu, nedz apavus, un ceļā nevienu nesveiciniet. Okay, I read these 2 verses, and the word that comes to me is challenges. Un es lasu šos 2 pantus, un vārds, kas pie manis tā nāk, ir izaicinājumi. Jesus is telling us that as we do mission, as we do ministry, Jēzus mums saka, ka tad, kad mēs darām šo misiju kalpošanu, we will very likely encounter challenges. ļoti visticamāk mēs sastapsimies ar izaicinājumiem. The harvest isn't like picking beautiful flowers in a peaceful meadow. Pļaušana nav vienkārši, ka tu tur pļaviņā plūc skaistas puķītes. And yet, Un we tomēr are still told to go.
mūs tomēr aicina ejiet. Now, I get very excited when I study the scriptures in the Greek. Mani ļoti aizrauja, kad es sāku studēt rakstus grieķu valodā. And some of you are wondering about that because you picked the Australian accent. Un kāds no jums tagad tā domā, kāpēc, jo man taču ir austrāliešu akcents. But what you don't know is Milau Elinika. Bet ko jūs nezināt, I speak Greek. es runāju grieķiski. And so, when I get to study the New Testament in Greek, I get very excited. Un tāpēc, kad es studēju jauno derību grieķiski, man tas aizrauja. And all this to tell you that this word go, Un Itālijā? the word go, I'm telling you all of this because of this one word. Un šo visu es jums stāstu šī viena vārda dēļ, ejiet. Because in the scripture it's go exclamation mark. Jo rakstos mums ir rakstīts ejiet un izsaukuma zīme. And it's because of the type of verb that is being used here. Un tas ir tādēļ, kāds vārds ir izmantots. This is not just a go. Šis nav vienkārši ej. This is a keep going. Tas ir vārds turpini doties. It doesn't mean just go once. Sorry? Doesn't mean just to go once. One Tas time. nenozīmē vienkārši vienreiz ej. It means keep going. Tas nozīmē turpini iet. So go and go and go and go again and keep going and go and go. Tas nozīmē ej un ej un ej un turpini iet un turpini iet. So even though there are challenges, Tātad pat ja ir izaicinājumi, we keep going. mēs turpinam iet. And the challenges may be that we are treated badly, Un izaicinājumi var būt, ka ar mums apējās slikti. that we don't always have the resources that we think we need. Mums nav vienmēr visi resursi, ko mums šķiet, ka vajag. But maybe the biggest challenge of all is distractions. Bet varbūt viens no lielākajiem izaicinājumiem ir uzmanības novērsēji. And why do I say that? Kāpēc es to saku? Because it's in verse 4. Jo 4. pantā Do not greet anyone on the road. nesveicina nevienu ceļā. What kind of an instruction is that? Kas tas par norādījumu? What happens when we keep stopping on the road to have conversations? I thought that was a good thing. Kas notiek, ja mēs pa ceļu ejot apstājamies, lai parunātos? Man likās, tā ir laba lieta. I think what is being communicated here Man šķiet tas, ko grib nokomunicēt šeit, is that it's very easy while we're on the road to get distracted. ir tas, ka ir ļoti viegli pazaudēt savu uzmanību, fokusu, kad mēs ejam. Now, I don't know about you, I can only talk about myself. Es nezinu par jums, es varu runāt par sevi. I am the queen of procrastination. Es esmu prokrastinācijas karaliene. The queen. Karaliene. I often need a deadline to get me over the edge. Tad prokrastinācija ir atlikšana. Man ir citreiz vajadzīga šī robeža, pēdējais termiņš, lai es varu beidzot pārkāpt. And God and I are in discussion. I'm trying to grow. Un tad man ir vajadzīga šī mācīšanās augt. But I get distracted. Bet man ļoti viegli novērš visu uzmanību. And this is where together is really better. Un šī ir vieta, kur kopā ir tiešām labāk. Because two can keep each other accountable. Jo divi var viens otru turēt pie atbildības. Two can keep each other moving. Divi var viens otru turpināt virzīt uz priekšu. But a word of warning. Bet kāds brīdinājuma vārds? Please ensure that your ministry partner will be someone who encourages you rather than distracts you. Pārliecinies, ka tavs kalpošanas partneris ir tāds, kurš drīzāk tevi iedrošina, nevis novērš uzmanību. Because as I read before in Ecclesiastes, Jo, kā es lasīju pirms tam Salamana mācītāja grāmatā, the great thing about when two are together, if one falls down, the other one helps them up. labā lieta ir, ka divi ir kopā, viens krīt, bet otrs palīdz piecelt. What I want you to understand in these two verses is Jesus is very clear. Ko es gribu jums pateikt no šiem te pantiem, ir, ka Jēzus ir ļoti skaidrs. Distractions will come. Tādi uzmanības novērsēji nāks, Challenges will come. izaicinājumi nāks, But we must keep choosing to go. bet mums ir jāturpina izvēlēties doties. All right, let's keep reading next verse. Turpināsim lasīt nākamo pantu. Verses 5 and 6. Pants 5, 6. When you enter a house, first say, peace to this house. Lai kurā namā jūs ieietu, vispirms sakiet miers šim namam. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not,
it will return to you. Un, ja tur būs kāds miera dēls, tad pār viņu dusēs jūsu miers. Bet, ja nē, tas atgriezīsies pie jums. There's something very special about this word peace. Ir kaut kas ļoti īpašs ar šo vārdu miers. So many of us crave peace, don't we? Tik daudz no mums ilgojas pēc miera, ne? Not just the peace of everything is going well, Ne tāds miers, ka vienkārši viss norit labi, but actually peace in the midst of chaos. bet tāds miers, kas ir miers haosa vidū. When I was studying, one of my lecturers used this phrase Kad es studēju, tad viens no maniem lektoriem izmantoja šo frāzi, that as a minister, ka kā kalpotājs, as a pastor, kā mācītājs, it is important to be a non-anxious presence. ir ļoti svarīgi, ka ir tāda, kad tu neesi satraucies, tā klātbūtne, kad tu neesi satraucies. Because if I'm sitting there getting very stressed by what I'm hearing, Jo, ja es esmu ļoti satraucies no tā, ko es dzirdu, it actually affects the person I'm sitting with. tad tas ietekmē visus, ar kuriem es sēžu. Now, I have 2 adult children, Man ir 2 pieauguši bērni, and sometimes they tell me things which make me want to tear my hair out. un citreiz viņi pasaka tādas lietas, kas man liek, ka es gribu vienkārši izraut savu matus. But I have taken this principle of being a non-anxious presence. Bet es esmu pieņēmis sev šo principu būt bez stresa, tāda cilvēks, kas ir klātbūtnē bez stresa. That whatever's going on the inside as I'm hearing this story, Vienalga, kas man notiktu iekšienē, ka es dzirdu šos stāstus, on the outside I am a picture of calmness. no ārpuses es esmu bilde ar pilnīgu mieru. And even though I want to say, what were you thinking? Un pat, ja manī iekšā es gribu teikt, par ko tu vispār domāji? You're such a good translator. Thank you. Yes. I'm just like, tell me more about why you did that. Es vienkārši saku, pastāst man vairāk, kāpēc tu to darīji? See, non-anxious presence. Jūs redzat, šī ir tā bez stresa klātbūtne. As we go out 2 by 2 and meet people, Kad mēs izejam 2 pa 2 un satiekam cilvēkus, as we sit in homes, as we invite people to things that we're doing, kad mēs sēžam mājās, aicinam cilvēkus uz lietām, ko mēs darām, we need to bring peace. mums ir jānes miers. Not my peace, Ne mans miers, but the peace of Jesus. bet Jēzus miers. And it's important to have peace as we go. Un ir ļoti svarīgi, ka mums ir miers, kad mēs ejam. And I know this is just a little point, Un es zinu, tas ir tikai viens mazs princips, but peace is also needed between the 2 ministry partners. bet miers ir vajadzīgs arī starp tiem 2 kalpošanas partneriem. Because if you're not on the same page with the person you're doing ministry with, Jo, ja jūs neesat uz vienas lapas kopā ar to cilvēku, ar ko jūs kalpojat, if you have some disagreement or some argument, ja jums ir kāda strīdi, nesaprašanās, people will sense that and it will disrupt the peace or any efforts that you make. cilvēki to sajutīs, un tas novērsīs tās pūles, ko jūs gribat pienest. And finally, this verse tells me that we need to look to share with people who are open. Un beidzot arī šis pants saka, ka mums ir jāmeklē tie cilvēki, dalīties ar tiem, kuri ir atvērti. Please don't engage in arguments and debates. Lūdzu, neiesaistieties diskusijās un kaut kādās strīdos. Even if you disagree with what they're saying. Pat ja jūs nepiekrītat tam, ko viņi saka, You don't need to win. tev nav jāuzvar. You need to bring peace. Tev ir jānes miers. All right, let's read the next verses. Labi, lasām nākamos pantus. Verse 7. Stay there eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. 7. pants. 7? 7, yes. Jā. Tajā pašā namā palieciet, ēdiet un dzeriet, kas viņiem ir, jo strādnieks ir savas algas cienīgs. Do not move around from house to house. Un nestaigājiet no mājas uz māju. When you enter a town and are welcomed, eat what is offered to you. Lai kurā pilsētā jūs ieietu un jūs tur uzņem, ēdiet, Now, I don't ko know if- jums liek priekšā. I don't know if you realise we've made it to point number 5. Es nezinu, vai jūs tagad ievērojat, bet šis jau ir 5. punkts. We're almost there.
Mēs jau gandrīz esam tur. So this, for me, I can sum up with one word: Un šo es varu apkopot vienā vārdā. hospitality. Viesmīlība. Ministry takes time. Kalpošana prasa laiku. It's about building friendships, Tas ir par draudzību veidošanu, developing relationships. veidot attiecības. It's about connecting. Tas ir par savienošanos. And one of the best places to do that is around the table. Un viena no labākajām lietām, kur to darīt, ir ap galdu. Jesus did a lot of ministry around the table with food. Jēzus darīja kalpošanu ap galdu ar ēdieniem. So be prepared to spend time with people in their homes or maybe in yours. Tad esiet gatavi pavadīt laiku ar cilvēkiem viņu mājās vai jūsu mājās. But hospitality is a key ingredient to mission. Bet viesmīlība ir atslēgas sastāvdaļa misijā. But we're going to pause here for a second because I need to make a very important statement about hospitality. Bet šeit mēs iepauzēsim uz sekundīti, jo man ir jāpasaka kaut kāds ļoti svarīgs teikums par viesmīlību. Because some of you are sitting there thinking, oh, that's a gift, and I don't have the gift of hospitality. Jo kāds no jums domā, tā ir dāvana, un man nav viesmīlības dāvana. Is that because you think hospitality is about food? Vai tas ir tāpēc, ka jūs domājat, ka viesmīlība ir par ēdienu? That's a gross misunderstanding of the word hospitality. Tā ir liels pārpratums par šo vārdu viesmīlība. In fact, it's not a biblical picture of hospitality. Starp citu, tā nemaz nav tāda skaista aina, ko nozīmē viesmīlība. Hospitality in the Greek is a compound word. Viesmīlība grieķu valodā ir tāds saliktenis. Do we understand what a compound word Zini, is? ko nozīmē saliktenis? It's two words together to make one word. Tie ir divi vārdi kopā, kas veido vienu vārdu. So in the New Testament, when we see hospitality, what the Greek word is philoxenia. Tātad tas, kad mums raksta viesmīlība, grieķu valodā ir filoksemija. Two words, Divi vārdi philo, - filo xenia. un ksemija. All right, philo Filo means brotherly love. nozīmē brāļu mīlestību. The love that you have for a brother. Tā mīlestība, kas tev ir pret brāli. Xenia Semija is the stranger, the foreigner. ir kāds svešinieks. So when you bring those two words together, Un, kad jūs saliekat tos kopā, what does it mean? ko tas nozīmē? To show brotherly love to the stranger. Parādīt brāļu mīlestību pret svešinieku. That is what hospitality is. Tā ir tas, ko nozīmē viesmīlība. Having food at the table is just the icing, the cherry on the top. Tas parādīt par ēdienu, šī viesmīlība ir tikai tāds kā ķirsītis uz kūks. Hospitality is about making someone feel seen, Bet viesmīlība ir, kad tu pārliecinies, ka katrs ir redzēts, valued, vērtēts, that they are wanted. ka viņš ir gribēts. And I would actually say hospitality is a fruit of the Spirit. Un es īstenībā teiktu, ka viesmīlība ir gara auglis. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mīlestība, miers, prieks, pacietība, laipnība, lēnprātība, labprātība. Do you have a song for that here? Yes. Yeah, we do too. Sorry, just curious. Jums ir dziesma, viņa prasīja par šiem vārdiem. That's hospitality, when you can show those things to others, is it Tā not? ir viesmīlība, ka mēs varam parādīt šīs lietas citiem, vai ne? Hospitality is the willingness to spend time with people, Viesmīlība ir, ka mēs gribam pavadīt laiku kopā ar to cilvēkiem. ask questions, to invest in friendship. Uzdot jautājumus, ieguldīt draudzībā. It is genuinely caring about the other, Tā ir tāda patiesa rūpēšanās, ka tev rūp otrs. showing generosity to your friends, of course, Parādīt laipnību draugiem, protams. to guests and visitors, yes, easy, Ciemiņiem, viesiem, jā, viegli. but even to strangers and others. Bet arī pat pret svešiniekiem un citiem. Now, I saw this statistic the other day, and I haven't completely verified it, but I feel it's close enough that I'm willing to share it. Es redzēju kādu dienu tādu statistiku, es gan neesmu par to pārliecinājies, bet es domāju, tas ir diezgan tuvu tam, lai es to dalītos. And the statistic was the percentage of time Jesus spent doing different activities recorded in the gospel. Un šī statistika ir par to procentuāli, cik daudz Jēzus pavadīja, about what? Different activities. The different Kādas things he was doing. dažādas lietas, ko viņš darīja.
So, for example, 10% of Jesus' time was spent in conflict with religious leaders. Piemēram, 10% no sava laika viņš pavadīja konfliktos ar reliģiskiem vadītājiem. 12% of the time he was travelling, he was on the road. 12% no laika viņš ceļoja, bija ceļā. 17% of the time he was doing healings and performing miracles. 17% laika viņš darīja brīnumus, dziedināja. 18% of the time there was public teaching and sermons. 18% laika viņam bija publiskā kalpošana, svētrunas. And 43% of the time, 43? 43. 43% laika. Did you notice the jump now? Jūs ievērojāt to lēcienu tagad? What do you think he did for 43% of the time? Nu, kā jums šķiet, ko viņš darīja 43% laika? He sat at tables, he had meals, he was in homes, he was showing hospitality. Viņš sēdēja pie galda, bija ciemos, ēda kopā, parādīja viesmīlību. And what did Jesus do when he sat at those Un tables? ko Jēzus darīja, ka viņš sēdēja pie galda? He taught, Viņš mācīja, he confronted, viņš atspēkoja, he forgave, viņš piedeva, he welcomed, viņš aicināja, he broke bread, lauza maizi, and he revealed himself after his resurrection. un viņš atklāja sevi pēc augšām celšanās. The table is key to mission. Galds ir atslēga misijai. And it's so much easier to actually do it when there are two people offering that hospitality. Un ir tik daudz vieglāk, ka to dara divi cilvēki, kas piedāvā šo viesmīlību. Better together. Labāk kopā. All right, let's read the next verse, verse 9. Labi, izlasīsim nākamo pantu, 9. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. Dziediniet tur slimos un viņiem sakiet, Dieva valstība ir tuvu jums. How do you feel about healing the sick? Kā jūs jūtaties par slimo dziedināšanu? And what does it mean really to heal the sick? Ko tas īsti nozīmē dziedināt slimos? Is our picture of healing just physical? Vai mūsu tāda bilde par dziedināšanu ir tikai fiziska? I want to read to you 3 passages from Ellen White's The Ministry of Healing. Es gribu jums izlasīt 3 raksturvietas no Elenas Vaitas Kristus dziedinošās kalpošanas. I am sure you have heard them preached many times. Esmu pārliecināts, ka jūs esat dzirdējuši šo sludinājumu daudzas reizes, And yet, un tomēr we need a reminder again. mums atkal ir vajadzīgs atgādinājums. Have I gone too far? No. All right. The world needs today what it needed 1900 years ago. Pasaulē šodien vajadzīgs tas, ko tai vajadzēja jau pirms 19 gadsimtiem. A revelation of Christ. Kristus atklāsme. A great work of reform is demanded, Ir nepieciešamas lielas reformas. and it is only through the grace of Christ that the work of restoration, physical, mental, and spiritual can be accomplished. Ir nepieciešamas lielas reformas un tikai Kristus žēlastībā iespējams paveikt fizisko, prāta un garīgo atjaunošanu. Do you notice that the healing is not just physical? There is mental, there is spiritual. We are holistic. Ievērojāt, ka tur nav tikai fiziskā dziedināšana, bet tur ir arī šī prāta un garīgā. Mēs esam holistiskas būtnes. If I am struggling emotionally, Ja es tā cīnos emocionāli, I will be struggling possibly physically and spiritually. visticamāk es cietīšu arī fiziski un garīgi. If I am struggling physically, Ja es ciešu garīgi, I guarantee I will be struggling emotionally. es garantēju, es cietīšu arī emocionāli. Healing is required for us as a whole person. Dziedināšana ir vajadzīga mums kā visai personai. Let me keep reading from Ellen White. Ļaujiet turpināt lasīt. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Vienīgi Kristus metode dos patiesas sekmes cilvēku glābšanā. The Saviour mingled with men as one who desired their good. Pestītājs nāca pie cilvēkiem kā tāds, kas vēlas tiem darīt labu. He showed his sympathy for them, Viņš parādīja līdzjūtību, ministered to their needs, kalpoja viņu vajadzībām and won their un confidence. iemantoja viņu uzticību. Then he bade them follow me. Tad viņš lūdza, sekojiet man. Do you find it easy to show sympathy to someone who is
struggling? Vai jums ir viegli parādīt līdzjūtību tiem, kuri cīnās? In my experience, what I have found is that when I have been through something, Manā pieredzē es esmu atklājusi, ka tad, kad es eju kaut kam cauri, I find it much easier to sympathise or empathise with someone else. tad man daudz vieglāk ir simpatizēt vai būt empātiskam pret kādu citu. But I can't wait to go through all the terrible experiences to be able to sympathise with others. Bet es nevarētu iziet cauri visām drausmīgajām pieredzēm, lai būtu līdzjūtīgs pret citiem. And this is where I need Christ working in me Un tad tas ir Kristus darbs manī, to move my heart. lai aizkustinātu manu sirdi. Because that's what it is to show sympathy. Jo tas ir tas, ko nozīmē parādīt līdzjūtību. That your heart actually is moved by the person who is sharing their story. Tava sirds ir tā aizkustināta par kādu, kurš dalās savā stāstā. But it can't stop there. Bet es tur nevaru apstāties. Because if you actually feel for that person, Jo, ja tu jūti līdz tam cilvēkam, you need to take the next step, tev ir jāiet nākamais solis, which is actually do something. kas ir īstenībā darīt kaut ko. Because that's where trust is built, Jo tas ir tas, kur aug šī uzticība, where relationships can be developed, kur attiecības var veidoties, and where one day they may say, I want to know about this Jesus you follow. un kur vienu dienu varbūt es gribētu teikt, es gribu zināt par to Jēzu, kuram tu seko. Ellen White continues in this passage with this. There is a need of coming close to the people by personal effort. Elena Vaita šeit turpina ar teikumu, ir nepieciešama individuāla pieeja cilvēkiem. If less time were given to sermonizing and more time were spent in personal ministry, Ja mazāk laika veltītu sprediķošanai un vairāk atlicinātu individuālajai kalpošanai, greater results would be seen. panākumi būtu daudz lielāki. The poor are to be relieved, the sick cared for, Maznodrošinātajiem ir jāpalīdz, slimnieki jāaprūpē, the sorrowing and the bereaved comforted, noskumušie un zaudējums cietušie jāmierina, the ignorant instructed, nezinātāji jāpamāca, the inexperienced counseled. nepiedzīvojušie jāsniedz padoms. We are to weep with those that weep Mums jāraud kopā ar raudošajiem and rejoice with those that un rejoice, jāpriecājas ar priecīgajiem. accompanied by the power of persuasion, Šis darbs nebūs un nevar būt neauglīgs. the power of prayer, Ja to pavadīs pārliecināšanas, lūgšanu the power of the love of God. un Dieva mīlestības spēks, This work cannot be without fruit. tad šis darbs nebūs un nevar būt neauglīgs. Not sermons, Ne svētums, not Bible studies, ne bībeles izpētes, but actually spending real time with people, getting to know them. bet tiešām pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem, viņus iepazīstot. Weeping with them, celebrating with them, Raudot ar viņiem, svinot ar viņiem, sharing the love of Christ with them. daloties Kristus mīlestībā ar viņiem. This is what it means to actually heal people. Šis ir tas, ko īstenībā nozīmē dziedināt cilvēkus. All right, let's read the last two verses, last point, Labi, izlasīsim pēdējos divus pantus. Pēdējā doma, verses 10 and 11. 10. un 11. pants. When you enter a town and are not welcomed, go into its streets and say, Lai kurā pilsētā jūs ieiet un jūs tur neuzņem, izejiet tās ielās un sakait. even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Pat jūsu pilsētas putekļus, kas Yet- pielipuši pie mūsu kājām, mēs pret jums nokritām. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. Bet to ziniet, ka Dieva valstība ir klāta. And this last point is know when it's time to go. Un šis pēdējais punkts ir, ka ziniet, kad ir laiks doties. I think this point hits hard because we don't want to give up on anybody. Man šķiet, šis punkts tā dziļi iedur, jo mēs negribam padoties ar nevienu. And I don't think it's a case of giving up on people. Sorry? I don't think it is a case Un of es giving up on nedomāju, ka people. šis ir tāds gadījums, kad runa ir par padošanos kāda aizsniegt. But I think we need to acknowledge that there are some people who are just not going to respond.
Bet mums vienkārši ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kuri neatsauksies. There are some people that we will not be able to share the gospel with. Ir cilvēki, ar kuriem mēs nebūsim spējīgi padalīties evaņģēlijā. And what I take from these verses is don't take it personally. Un tas, ko es paņemu no šiem pantiem, ir neņem personīgi. Just recognize that this person is not open. Vienkārši saproti, ka šis cilvēks nav atvērts. Do not become discouraged. Nekļūst mazdošīgs. Do not see that your ministry is ineffective. Nedomā, ka tagad tava kalpošana ir neefektīva. Just understand that there are times when we must continue on Vienkārši saproti, ka ir laiki, kad mums ir jāiet uz priekšu. because the harvest is plentiful. Jo pļaujamā ir daudz. Now, what I want to make very clear here Un es gribu padarīt šo ļoti skaidru. is that we don't treat people as projects. Mēs neatiecamies pret cilvēkiem kā projektiem. You're not interested in Jesus? Tu neesi interesēts Jēzu? Okay, out of the way. Ok, prom no ceļa. Please don't do that. Lūdzu, nedariet tā. Just recognize that you can still be a friend to that person, Saprotiet, jūs vēl aizvien varat būt draugi ar to cilvēku. and in fact, you should be. Un, starp citu, mums vajadzētu būt. But wait for the opportunity when they bring it up to share Jesus. Bet gaidiet pēc šīs iespējas, kad viņi paceļ šo jautājumu par Because Jēzu. if you discard them because they're not open, Jo, ja jūs tie būsiet, kuri tagad gribat viņus uzsākt, jo viņi nav gatavi, can you just think for a moment what that teaches them about God? vai jūs varat nedaudz mirklīt padomāt, ko tas viņiem iemāc par Dievu? What is the picture of God that you are giving to that person? Kādu Dieva attēlu jūs rādat šiem cilvēkiem? Is it a picture of, like in the Sabbath school lesson today, the father who comes running after the lost son? Vai tā ir tāds attēls, kur tēvs, kā mēs mācījāmies sabatskolā, kurš skrien pretī savam pazudušajam dēlam? Or is it a picture of a God who wants to torture the sinners, the unbelievers? Vai arī tā ir tāda bilde, tēvs, kurš grib sodīt tos neticīgos? Do not treat people as projects. Neatiecieties pret cilvēkiem kā projektiem. Because right here it says, whether they choose to accept and follow or not, Jo šeit ir teikts, vai nu viņi izvēlas pieņemt un sekot vai nē. the kingdom of God has still come near. Dieva valstība vēl aizvien ir tuvu klāt. It's still right there. Tur viņa ir. And I don't want to be responsible for damaging someone's opportunity to know Christ. Un es negribu uzņemties atbildību, ka es iznīcināju kādu iespēju iepazīt Kristu. Maybe my role in this was just to plant a seed. Varbūt mana loma šajā visā bija tikai iesēt. Maybe someone else is going to come along and put some food soil. Varbūt kāds cits atnāks un uzliks kādu mēslojumu. Maybe someone else will come along and water that seed. Varbūt kāds cits atnāks vēl garām ies un uzlies kaut ko. And who knows down the track when that harvest may actually grow. Un kurš zina, kad nāk šī pļauja un šis augs. So yes, there will be times where our role in sharing the gospel with someone may come to an end. Jā, var būt tāds brīdis, kad mūsu loma kāda audzēšanā un pļaušanā tam pienāk beigas. But that doesn't mean we withdraw friendship. Bet tas nenozīmē, ka mēs tagad atsakamies no draudzības. Doesn't mean we withdraw our care of the person. Tas nenozīmē, ka mēs tagad nošķiram savas rūpes par šo cilvēku. This is where 2 by 2 is so much better. Tāpēc diviem iet ir daudz labāk. Because I believe we can feel very discouraged when we think we have failed. Jo es domāju, mēs varam justies diezgan mazdošīgi, kad mēs sākam domāt, es esmu izgāzies. And so I'm going to finish again with the wisdom of Solomon. Un tāpēc es noslēgšu ar Salamana gudrību. 2 are better than 1 Diviem ir labāk nekā vienam būt. because they have a good return for their labor. Jo viņiem ir labāka alga par viņu pūlēm. If either of them falls down, Ja kāds no viņiem krīt, one can help the other up. otrs var palīdzēt viņu piecelt. But pity anyone who falls Bet vai tam, kurš ir viens and has no one to help them up. un krīt un nav neviena, kas viņu pieceļ? We are better Mēs together, esam labāki kopā. especially as we go and keep going. Īpaši, kad mēs ejam un turpinam iet. And this is why Jesus sends out his disciples in pairs. Un tāpēc Jēzus sūta savus mācekļus
pāros. So I want to finish and encourage you today. Tāpēc es gribu noslēgt un jūs iedrošināt. If you are trying to do mission on your own, Ja jūs mēģināt darīt misiju vieni paši, then God needs to touch your heart and tell you that you need someone to do it with. tad Dievam ir vajadzīgs aizskart jūsu sirdi un pateikt jums, ka jums ir vajadzīgs vēl kāds, ar And ko s- kopā to darīt. And so I'm going to invite you to pray for a ministry partner. Un tāpēc jūs aicināšu lūgt pēc kalpošanas partnera. And a ministry partner can be anyone. This is not, there's no age or limitation here. Un lūkšanas partneris var būt pilnīgi jebkurš. Tur nav svarīgi, kādā vecumā viņš ir vai kādas citi ierobežojumi. It is simply two of you that are going to pray together Tie ir divi no jums, kas lūgs kopā and enter the harvest together. un ies šajā pļaujā kopā. You're going to go and keep going together. Jūs iesiet un turpināsiet iet You're going kopā. to bring your peace together. Jūs nesīsiet savu mieru kopā. You're going to offer hospitality to others together. Jūs piedāvāsiet šo viesmīlību kopā. You are going to bring the healing power of Christ to others together. Jūs nesīsiet šo Kristus dziedinošo spēku citiem kopā. You will encourage each other through the discouragements and Jūs challenges. iedrošināsiet viens otru caur visiem mazdošības brīžiem un izaicinājumiem. And you will shine the light of Jesus together. Un jūs izspīdēsiet Kristus mīlestību kopā. This is my prayer for each of us. Šī ir mana lūkšana katram no mums. Are we going to sing before we pray? Yes. So I pray not yet. Yeah. How do you want? I don't mind. What's the... You can pray now as well if you All want. right. I want to finish with a prayer, and I'm actually going to pause in the prayer. Es gribu lūgt tagad, un es arī apstāšos lūkšanā. And then we're going to sing. But when I pause, And then there will be a performance. there'll be a performance. But when I pause in the prayer now, I want you to ask God to give you a picture of somebody you can do ministry with. Un tad, kad es iepauzēšu šajā lūkšanā, tad es gribu, lai jūs iedomājaties, un, kas varētu būt tas partneris, ar ko jūs varētu kopā kalpot. And it may just start that you're prayer partners. Sorry? They may just start as prayer partners Un jūs varat sākt vienkārši kā lūkšana that partneri, you pray together. ka jūs vienkārši lūdzat kopā. But maybe it'll be something more. Bet varbūt tas būs kaut kas vairāk. But this is what I want you to pray for. Bet šis ir tas, par ko es gribu, lai jūs lūdzat. All right, let's pray together. Labi, tad lūksim kopā. Loving Father, Mīlošais Tēvs, Creator, radītāji, Sustainer, uzturētāji, the lover of our souls. mūsu dvēseļu mīļotāji. Thank you that you are a good God, Paldies, ka tu esi labs Dievs. a God who sees us, Dievs, kurš redz mūs, a God who knows us, Dievs, kurš zina mūs, a God who has created each one of us uniquely, Dievs, kurš ir radījis mūs katru unikālu, a God who invites us to join him in mission. Dievs, kurš aicina mūs pievienoties Tev kalpošanā. I want to pray this morning, this afternoon, Lord, that our hearts will be receptive to your Holy Spirit. Šajā rītā, kungs, es gribu lūgt, lai mūsu sirdis būtu uzņemošas That we pret Tavu will garu. open our ears to hear your voice. Lai mēs atvērtu savas ausis dzirdēt Tavu balsi. That we will allow your Spirit now to convict us and prompt us. Lai mēs ļautu Tavam garam tagad mūs pārliecināt un tiešām runāt. That we will see the need, the harvest. Lai mēs redzētu vajadzību, pļauju, That we will be willing as your disciples to step out. ka mēs būtu gatavi kā Tavi mācekļi iet. And for those of us who are not sure how to do it or who need a partner in ministry, Un tiem no mums, kuri nav īsti pārliecināti, kā to darīt, un ir vajadzīgs partneris kalpošanā, then Lord, we want to pause now and ask you to bring someone to our mind. tad, kungs, mēs gribam iepauzēt un lūgt, lai Tu tagad kādu mūsu prātā liec cilvēku.
Father, I pray that your Holy Spirit will fill our hearts. Tēvs, es lūdzu, lai tavs svētais gars piepild mūsu sirdis. I pray for each and every person in this room right now, Es lūdzu par katru vienu cilvēku šajā zālē šobrīd, that they will experience your presence right now in a very mighty way, lai viņi piedzīvo tavu klātbūtni šobrīd ļoti varenā veidā. that they will know that you have spoken to them this morning, Ka viņi zinātu, ka tu esi runājis uz viņiem that you are šorīt, inviting them to join the ka harvest, tu viņus aicini pievienoties pļaujai, that you know who they need to go with into this ka harvest, tu zini, ar kuru kopā viņiem jāiet šajā pļaujā, that you will give them courage, Lord, to go and keep going. ka tu viņiem dotu drosmi iet un turpināt iet. And I pray that they will do this in the power of your Spirit, Un es lūdzu, lai viņi darītu to tava gara spēkā, that they will bring your peace, Lord, as they go, ka viņi nestu tavu mieru, kad dodas, and that whole communities will be transformed, Lord, because of you. un ka visa sabiedrība tiktu pārveidota tevis dēļ, kungs. May your kingdom come right now, near and close to each of us. Lai tava valstība nāk tieši tagad tuvu mums. I ask this in the mighty name of Jesus. To es lūdzu varenajā Jēzus vārdā. Amen. Āmen.